Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri wo twumva amasaha yo ku igicamunsi cy'umugisha. Kuri wo twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 13 z'ukwa gatanu 2025 birumvikana rero. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ibintu birakomeye i Burundi ivumbi ryatumutse. Ibintu byakaze uwitwa Ndakugarika ati njye General Never ndaza kumwivugana nibarangiza rwose nanjye bamfunge banti mu mbuto nk'abandi. Ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo adushyikaho nuko ubu tuvugana Ndakugarika ariwe watanze itegeko ryo kwica umushinga amategeko. Uyu ninde bimeze biti? Turaje tubyinjiremo. Uwitwa Ndakugarika yatanze itegeko ryo kwica umushinga amategeko ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo ibintu turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. Namakuru ariko abarundi nimba ari ikintu bita ubuyobozi burimo icyitwa icyo nakita ubumwiryane, icyitwa icyo nakita ubwicanyi, icyitwa icyo nakita ubugome, ubugambanyi, amarozi indani muri guverinoma, nicyo gihugu kirimo kiragenda kigaragamo ibyo bintu kurusha ibindi bihugu by'umwihariko hano muri Afurika. Ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako tujya kuba dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tuguha ikaze kuri TV Duniani Kote, ariko kandi tukwibutsa gukora subscribe kuko ni ingenzi wewe utari wayikora muri rusange. Reka dukubite tubangura tubanze dusuhuza abantu kugira ngo mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa impfunyapfunya, abantu badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze, ariko kandi rwose turabasuhuza tubikuye ku mutima. Badukurikira bari mu gihugu by'umwihariko cya Kenya, bari Malawi, bari Tanzania, bari South Africa, tubaye ikaze by'umwihariko kuri Duniani Kote, ariko kandi by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi baradukurikira cyane kuko baba bari muri Korine Munanira, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari muri Korine ya Kinigi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kwa dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuganiraho amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Munyemerere rero unsuhuza abantu bari ku mugane burayi mbere kugira ngo amakuru tuyinjiremo. Badukurikira kuko bari hano i Rwatamasimbi muri Canada, badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari mu Bufaransa, mu Bubiligi, United Kingdom. Tubaye ikaze. Yes, tugiye kuba tugaruka rero ku kijyanye n'iyicwa cyangwa se n'itegeko ryatanzwe n'uwitwa Ndakugarika mu kwica uwitwa Jean Baptiste Sindayigaya. Uyu ni umwe mu bikomerezwa bikomeye by'umwihariko by'indani muri za CNDD FDD, ndetse kandi akaba ari umwe mu bantu by'umwihariko bavugaga ijambo hano mu gihugu cy'u Burundi rikumvikana. Impamvu rero uwitwa Ndakugarika yahitanye uyu mugabo ni iyihe? Ngira ngo tugiye kwa tubikomozo, hari amakuru twamaze kubimenyaho. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera rwose turebere hamwe icyitwa CNDD FDD ikomeje kugenda isenyuka mu buryo navuga yuko ari ubwo hejuru rwose. CNDD FDD mw'abantu b'Imana mwe, nyamuneka irimo irasenyuka kuri bwa buryo umuntu arimo arabona akajya n'ubwoba, kuko nimba ari CNDD FDD yatangiye kugenda igaragaramo amarozi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi bwa hato na hato. Ibi bintu biraza gutuma igihugu cy'i Burundi ibintu biba bibi cyane rwose. Nyamuneka ariko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ubu tuvugana yongeye gusaba indi nkunga y'intwaro nyuma y'uko icyitwa M23 irimo irasatira umujyi wa Uvira. Aba FDL barenga 500 nibo bapasinze cyangwa se barangije ikijyanye n'imyitozo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu turaza kuba dukomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye rwose, tugende tubaciramo tuba updatinga. Ndabona amakuru ari menshi.
Turaza kugaruka gato ku kibuga kinini cya Bujumbura ikijyanye n'ikoranabuhanga rwose, baba expert cyangwa se bantu babishinzwe nabo bamaze iminsi babikurikirana byamaze kuba rwose bibacanga, ariko kandi turaza kugaruka hano za Gitega turebe amakuru akomeje kugenda ahavugwa. Hari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa kuko Perezida Kagame yahuye na Arsene Ouattara wa Cote d'Ivoire, hari ibyo baganiriye, ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nabyo turaza kubigarukaho. Hari ibitekerezo ko nicaranye na Kagame umuriro ushobora kwaka Perezida Ramaphosa. Isomo Afurika ikwiye mu guhagarika inkunga kwa Trump mu mboni za Perezida Paul Kagame, na bitangazamakuru byagiye byandika, ngira ngo ibyo bintu nabyo muraza kunyemerera tubinyuremo. Turaza gusimbukira katurebe yes, turaza gusimbukira ku cyahoze ari Twitter, turebe amakuru menshi akomeje kugenda ahavugwa. Hari byinshi birimo biragenda bitangazwa, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Nk'ubu kambanze ndamaciyemo gato mu kijyanye n'impfunyapfunyi, kuko hari abantu usanga rwose afite interinete ariko ugasanga interinete ye ni iya make rwose. Nyamuneka ugasanga ku kijyanye no kuba yakumva amakuru akayarangiza ni ikibazo gikomeye. Ubwo rero rwose iyo yabashije kumva nk'izi mpfunyapfunyi rwose ibintu biba bimeze neza cyane. Katurebe gato ibyatangajwe. Yes, ndabona rero kuri Twitter naho rwose mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana hari byinshi cyane bikomeje kugenda bihavugwa, kuko ikijyanye n'amasaha nimugoroba hari ibice rwose byatangiye kugenda binugwanugwamo umutekano muke. Ibi bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Ndabona hari ibice hano birimo biratangazwa nko mu Kirundo, ndabona rwose ibi ari ibice byose bikomeje kugenda bigaragaramo ikijyanye n'umutekano muke. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa Perezida Paul Kagame na Ramaphosa, ndabona rwose barimo basuhuzanya, ibintu bimeze neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako rero tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi cyane agiye atandukanye rwose. Ngira ngo rwose utari wakora subscribe ahangaha tayari aba agomba kuyikora kugira ngo tugendane neza. Mbere y'uko rero ninjira mu nkuru ziri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, munyemerere manze ninjire mu cyitwa mu nkuru ziremereye by'umwihariko zikomeje kugenda zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaramo ikijyanye n'ubwicanyi, kandi ubwo bwicanyi burimo burakorwa indani muri CNDD-FDD. Ubwo bwicanyi burimo burakorwa indani muri CNDD-FDD. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana, uwitwa Ndakugarika ari wo batanze itegeko ryo kwica uwitwa rwose Jean Baptiste Sindayigaya. Uyu akaba ari umwe mu bantu bari hafi ya Neva, ndetse akaba ari umwe mu bantu bavugaga rikijyana mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD-FDD. Ibi ni bimwe tumaze igihe tuvuga ati igihugu cy'u Burundi kirimo amacakubiri, ni igihugu gishobora kuzakomeza guhura n'ingaruka z'ibibazo by'intambara mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ndetse aka kaga kandi kakaba ari bimwe mu bintu navuga yuko uko byagenda kose bishobora kuzakuraho igihugu cy'u Burundi. Kuko nk'uyu mugabo amakuru dufite atari ivumbi, ibintu yiciwe ni ibintu bisekeje.
nk'ubu ikintu ngo cyatumye uyu mugabo bamuhitana, ngo nuko uyu Ndakugarika atumvikanaga n'uyu Jean Baptiste Sindayigaya. Nyuma y'uko rero bagaragaje ubwumvikane buke, nta kindi kintu cyabayeho uretse kuba umwe rwose yagize gutya agahita yivugana undi mu buryo navuga ko budasanzwe. Urabona yuko bya bindi tubura tubabwira ati CNDD FDD nyamara nishaka igende gake kugira ngo ibintu bigende neza. Murabona ko mwe abantu b'Imana mwe, murabona ko ibintu bishobora kuzika. Ibi ni nabyo biri butume ejo cyangwa se ejo bundi tugira gutya tukabona uwitwa Neva na waragiye. Tukabona uwitwa Neva na waragiye. None nimba batangiye kugenda bicana, ngira ngo muribuka tubabwira yuko uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Itonde gato. Ari umushingamateka abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho benshi bavuga bati ubutegetsi bubi ntawe ugera iminwe, ati n'ubuyoboka burashika bukamugirira nabi. Benshi bagatanga uburorero ku byagiye birashikira abategetsi bakomeye bahoze biyitwa indakogwako mu butegetsi, ariko muri kino gihe ibintu bikaba byarabayangaranye, abatarishwe bavuye mu munyororo. Twotanga uburorero bwinshi, twababwira ba Adolphe Nshimirimana, twababwira ba Hussein Rajab, twababwira aba Petero Nkurunziza, twababwira abapfunzwe bari mu Ibuye, tukababwira ba General Alain Guillaume Bunyoni, tukababwira ba Desire Uwamahoro, abo bose muri kumva ni bamwe mu bantu by'umwihariko bagiye bicwa mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakaba bari mu magereza. Ibi byose barazira kutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Ibi byose barazira kutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. None ibi bintu mukambwira ngo biraza gucura iki? Ibi bintu biraza gucura iki? Reka turebe, tugaruke gato kuri ino nkuru nabonye. Perezida Paul Kagame, Perezida Paul Kagame nabonye rwose yahuye n'ubita Cyril Ramaphosa. Bita Ramaphosa rwose kabisa, nabonye bagize gutya bagahura. Yes, reka yenda iyo nkuru tuyishake. Nabonye yanditswe n'igitangazamakuru cyandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye tuyicemo gato twirukanka cyane, murabizi hano tuba dukubita tubangura nta gutinza mo. Yes, ndabona nabigezeho. Inkuru ya mbere ni Perezida Paul Kagame wahuye na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire. Hari ibyo baganiriye, ngira ngo yenda ndagenda ncamo gakeya. Perezida Paul Kagame rero yaganiriye na mugenzi we wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ku bijyanye no gukomeza guteza imbere imibanire y'ibihugu byombi. U Rwanda rero na Cote d'Ivoire ni ibihugu bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego z'ubucuruzi, ngira ngo ibyo byo ni ibintu dusanzwe tuzi. Reka tugaruke gatoya, ubwo turaza kugenda dusa nko turimo turagenda twapudetinga abantu. Perezida wa Afurika rero Cyril Ramaphosa yagaragaje ko abatekereza ko afitanye ikibazo na Paul Kagame ku buryo bicaranye umuriro, kubera ko bicaranye umuriro ushobora kuza kwaka. Perezida Ramaphosa rero yabaye nk'ugaruka ku mubano wa mugenzi we n'u Rwanda, ubwo bombi bari bahuriye mu kiganiro kimwe mu nama ya Afurika cyangwa iyo cyo bita SIA Forum iri kubera muri Abuja, muri Cote d'Ivoire ya Abuja. Ni inama rero yabaye ariko yitabirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, ngira ngo niho His Excellency yagiye ahurira n'abayobozi bagiye batandukanye b'ibihugu. Yes, reka
tubashimire rero dusoreza ahangaha. Yari Moses Wani nk'ibisanzwe, amakuru hano kuri Duniani Kote TV turaza kugumya tuyakurikire 5 kuri 5. Murakoze cyane.